sesa kole ndichiwa babizelela neighbor. I want it all, ngori nebondo hura ndisinani. No huranga chika ndichikono madi achisimani. But now we're pushing bricks on the low. The sling got me on the go slow. I ain't never gonna quit, no. When I drop, I will never know. All of the niggas is gonna know. We've been killing on the low. But I got a feeling that we're about to blow. Got a feeling that we're about to blow. All of my niggas are talented. You can compete while you challenging. Don't give a fuck what a hater say. I said I'm the king and I'm in it. All of my niggas are talented. You can compete while you challenging. Fuck what a hater say. I said I'm the king and I'm in it, bitch. Got the work for the Lolo. You can hit me on the Gmail. I ain't messing with a bozo, but I be coolin' with the females. Niggas gotta get their raps up before they try to get their checks up. Pay attention to the detail. Sell it like it's retail. The move with zero, try tinga sit out the baravidi. We never went back cause what tinga simu with Zango to the TV. Skarango besa with the dribble, but we never gonna sleep on the spot. I don't be second guessing, I'm a double until I get on. All of my niggas is uno. 0, that's 100. Urukoto da rufuno. But I be chasing on them hundreds. Yeah. Okay. Yeah, Aisha, come Hola. Yeah, Aisha, unotangana na atizoro wajana mabete yako rimini. Okay, radio ntangana sikuti back on the Venda radio. Nenda don duka ni swala ni ngwana ndi wamangoni senda mbazonda Aisha. Ratoba disera Acolly ratoba ambazo during ukwambori kamuzika uko tangana mini ukuita mini ngachipinga cha lockdown ukuita mini uchidaka mafungwa ne auri the music video dzawa dzingobva dzi project dzikushumiwa ngamande uko dropa dzi track the new single uko tangana mini. Yeah. Ndidiro thoma mathomoni sothomana. Yeah. Sorry. Zero var kuita as part of promotion. Ndezi zo dropa track ngadzi Mondays. Ndi nyimbo thangeli dzimwe dzadzoi dzikha album inenda kuishuma. Ndi album ine atitubvisa rakagara na title yayo. Mara ndi album ine ndi busy ndi kuishuma ndi do announce na ada title yayo. Ndri over 4 weeks ago we were dropping those tracks every Monday. Jambori rina mwezi wote zvino riko dropa edzo track ngori ndi Monday na zote rono dropa. Nda decide to start zvino nga hino ni Monday wo officer ndichi dropa idani track. Zviko bakori ndikobone so date yo dropa yo album inova tsini ngori ndi end of May. Zvine ndikoti focusa zvino kauri dzi track dzote za album dziko dzipere. Dzitwe zote ndisa kuti tisongo release anopusha imwe track ndikuro focus akazvezvo page. Okay, so zambori zvinoma fungo ndiori vatu usikoni vawana a proper album ini avozori idoni utomre ingavana ina track ngani 12 or 13 zvidobva kuri ngori tizno ndovavera ndari ndidova na track za 15 mara since ndichikovona uri vamwe vavatu vanenda kuva feature ava kuwisa dzi projects nenda kuvapa chivaro ndingarova ndochikata chauya chisave ka 15 chava ka 13 kana 12. Okay, so more ringa vatu vanga expect album inavori ina track dzai 12 if not more. Oh yeah, if not more ndiri araza chimbira zvakudi idzo daina dzedzo dza 15. Wow. Okay, so arsaid apa Rwamba futi beside the album beside the singles you've been dropping at the Mondays. Arzana mapungo lori the music video no shooter but the issue ndiori vatu vaneva vori vako editor. They are not giving you the videos like vako pedza mwawote vako the editor those music videos zine is very strange and zipedza ziko affecta inu chidaka kama getting wa album kana upusha single. Yeah. Ngori rovya rapfukira kamwe mwa ri last year nga June ndichipinga chenda vandi kuplan uri ndikoti yo shoot music video ndandobvisa album ndozumbura nga May ndava ndikotodo shoot music video nga June zvabale zo zvitu ndiri ndobhadhira chimwe na chimwe zote zvabhadhiriwa mara ndasashute yo video mwawo tenda balalo no general dzimwe dza award nga video ila ni ndava ndikuzama uri idova ikupusha ngantani azvezoro vatu vone vasa kuzvidzia serious zvino chadoitira ndizva zvino zo ndidochincha vandetu vanenda toyoshuma navo
ndashuma na vhathu vane vaya ṱhogomela customer na zwine vha khou ṱoḓa zwone ngori na nga sedza na wana uri let's say ni khou ṱoḓa uri music video u bve ha vha uri at the end of the day a u ngo swika zwi fhedza zwi khou affecta ini zwine amba zwone so ri nga ri sa vhathu vha hayani vhane vha nga vha khou shuma nezwa dzi video u create dzi music video na mini zwine nda nga to amba zwone ndi zwa uri a ri respecte dzi artists dzashu a ri pushe uri u swika hune dzi artist dzi wane content dzavho nga tshifhinga arali ho anḓaniwa zwithu a u swika hune zwa vha uri zwi khou itiwa nga tshifhinga not uri artist i fhedze i khou tevhelela muthu nga murahu uri ene o ḓifocusera kha zwiṅwe arali no xedza dzi content kana no xedza dzedzo dzi clip dza hone ambani if you want to reshoot ndi ri ite plan uri hu wanale zwiṅwe kana ri dovhe ri shoote ri ite mini ngori the problem ine nda kovhesa nayo ndi communication na vhathu vhane nda kushuma navho a vha kufuna u nḓivhadza uri hu khou ṱangana mini nga content dze ra shooter ndi feel what's the way forward ya zwithu zwothezwo that's why ndi tshi vhona uri nṋe kha nṋe zwavhuḓi ndi khou zama uri mini ndi thome fhasi kha i album yanga ya zwino ndi shume na vhathu vhane nda vha fulufhela noni ndi ya zwisembo uri ngori nṋe tshine nṋe nda vhasa nga nḓila ine nda vha ngayo nda ri ndi ḓo ita tshithu ndi ṱoḓa u tshi ita that's why ndo uri ndi ḓo dropa track every Monday zwa sa mbalele nda zwi ita wa to fhela ṅwedzi woṱhe ndi tshi khou zwi ita ezwo zwithu zwi amba uri ndi a kona u bveledzisa arali nda ḓivhudza tshithu mara ndi tshi khou shuma na muthu ane ha koni u vhona mbonela phanḓa yanga kana muḽoro wanga u vha khou ndileyo mntu that's why ndi tshi khou ṱoḓa uri nga this album ndi khou shuma nga nṋe muṋe ndi khou shuma na thimu ntswa ine ndi khou pfha uri ndi a i fulufhela zwa zwino zwamba zwori kha album like we said zwamba ni khou producer ani khou ita dzi beat kana ni khou ita dzi beat or ni khou shuma na vhaṅwe vha dzi beat maker but in no focus kha uri the whole production ibe kha ini the whole production i kha nna dziṅwe dza dzi beat kha dzi track dzi khou itiwa nga nṋe u tou wana uri ndo partnera na vhaṅwevho vho no khou ita dzi beat a tori asi vhathu vhanzhi ndo shuma na muthu muthihi fhedzi ono khou ita dzi beat kha album yanga vhathu vha ḓo mupfesa vha ḓo ḓipfa dzi thege dzawo zwezwi khou tamba album nda dovha futhi nda vha nṋe muṋe ndi tshi khou ḓi itela dziṅwe beat dza edzo nthu especially dzino dza dzi life dza dzi katara dzine dza ḓo pfala ndi dzine nṋe nda vha ndi khou ḓi itela hu nga ḓo ḓifha musi hafha fhethu that's serious. So the whole album, it seems like it's like your new start. Recording new start. There's certain things you were not happy about ka album elania ya mrau. Unaso na feel zori zwa songo ri tshimbila nga nḓila yone. Arali zwo zwiitwa nga nḓila heno ni kha muzwa ḓo zwo tshimbila nga nḓila ya khwine. Ndi tsha mfosa nga maanḓa uri nṋe muṋe ndi ḓi wane ndi na studio changa this year. Ndi ngori ndi tshi bvisa vhupfiwa hanga. Uri a thi khou zwi fila izwi na dzhenisa so izwi na masterisa zwone so a thi khou zwi fila dzi producer dzi a balelwa u zwi pfesesa zwa zwithu ngori dzi pfesesa uri ngori dzone dzi producer dzi ḓivhesa music u fhira riṋe sa vhaimbi zwino vha ita nga nḓila ine vha funa kha album yanga that's why nṋe ndo decide uri no I'll do this myself na vhone vha ḓo ri vha tshi thetshelesa vha zwipfa uri vhone vha vha khou tamba hafhaḽa fhethu nga nḓila ine ndo ḓiimisela ngayo zwino ne hai ndiko zwipfo zwa fhethu ani khongo ita mistake ani khongo mela murahu ani khongo waste tshifhinga so before ri tshi nga ri khamusi ndi nga ntendela uri ni swike na ṱuwa RSJ una vhathu vhane vha vha uri vha khongo communicate na ini vha khongo shuma na ini vha khongo ḓiwana khamusi vha kha new album yanu na vhone vha khongo vha pfezwa vhani kwamisana vhathu vha nga nkwama kha nomboro yanga ine ya vha 079 053 9194 atina iṅwe founu zwine ndi khou zwi dzudzanya uri ndi vhe na iṅwe ya thungo ngori ndi a zwi vhona zwo hei ndi hafha ya sogora zwi amba uri vhathu vha ḓo nkonḓelela zwa zwino nyana vha shumisa heneyo nomboro kana vha ngwana kha Facebook yanga ndi Acolly Mandiza dzi Twitter na dzi Instagram hoṱhe vha tshi nṱoḓa kha Twitter ndi Acolly Mandiza kha Instagram ndi Acolly_Mandiza zote ara vha soko setsha Acolly Mandiza kha dzi social media zote ndi hone afho fhethu na kha Facebook ndi dovha nda vha na page ine ya vha Acolly Mandiza music ndi afho hune zwithu zote zwi ṱangana hone naho so music wanu muṅwe ono bvaho nene na album ya murahu yo bvaho ri khou to amba una vhathu vhane nga khomsi vha khongo ri vha i wane it's either online it's either hard copy is it still available
ya album yanga i available utova nori zvino ka mafhungo amavhengeleni ainga ḓo wanala nga nṱhani ha dzi lockdown mara online i available hoṱhe online arali ro sedzesa dzi iTunes na dzi Google Play na dzi Deezer i hone album ye nda i recorda last year na dziṅwe dza dzi single dzine ndo no vhuya nda dzi dropa dzi hone ya fhethu kana arali vhathu vha khou ṱoḓa nyimbo dza kale dziṅwe dzine ndo no vhuya nda dzi dropa huṅwe na musi vha dzhena kha website ya Venda Radio dzi hone nyimbo dzanga nnzhi hanefhaḽa dzine ndo dzi dzhenisa hanefhaḽa dzo bva murahu ya single nnzhi ndo dzi dropa hanefhaḽa. Okay, huna muthu afho ndo to lindela mbudziso uri una mbudziso ndi dokafala uri una mbudziso so rani ndi pfe zori u khongo vhudzisa mini yo muthu ononi ndo ndila mbudziso ya hone mara hathi rumela so alright yeah so ringa sidana mangu mafhungo afha noni una kha lockdown kha coronavirus inisa artist kuni affect usika gai ro affectea roṱhe sa vhathu mara nsa artist ndo dzhia itshi tshifhinga u tshi shumisa uri ndi khou ṱoḓa u tshi bindulisa ngori sa muthu ane a thi tu shuma muzika fhedzi ndi vha ndi khou shuma kha dziṅwe dza dzi khamphani zwi amba uri u rekhoda muzika kha nṋe ndi vha ndi sina tshifhinga arali ri songo tou vha na lockdown kana holiday ndapfu ya so zwino ndo shumisa itshi tshifhinga tsha lockdown uri ndi ḓi wane ndi khou rekhoda album yanga i fhele nga itshi tshifhinga uri naho arali ri tshi ḓo humela kha khamphani ya vhoriṋe ra vhesa busy a thi tsha wara ngo rekhoda zwino zwi khou amba uri lockdown a i khou affecta ndi busy nga nḓila ine a zwi dza pfhala uri hu na lockdown yeah hai ndikuzwipfa mara we munna u sumbedza a khou dzhia tshifhinga tsha uri a vhudzise mbudziso yawe i fanele u mbudziso ine i ḓo tswenya vhukuma eyo i khou analyziwa zwavhuḓi uri nda ri zwi ḓo itani nda ri zwi itani ndi khou ṱoḓa ṱoḓiwa zwavhuḓi ene muthu one u khou dovha a dzhia tshifhinga mara ndi khou mu vhona ene online uri u hone khomzero afha mara hu khou tou vhori mbudziso yone ndi yone ine a khou dzhia tshifhinga tshawe tshilapfu ende ri nga si ḓo dzula swika ḓuvha ḽoṱhe ro rindela ene khomzero ri a zwi ḓivha zwa uri hune na vha hone ni khou ri pfa u khou ngo ḓivha fha Acolly uri na mbudziso yaṋu zwavhuḓivhuḓi ndi ya mini yeah I something nga thusa na vhaṅwe vhathu vhane vha vho tielela ngino nnḓa go bona rani ri ite so ri nga mutevhela muthu arali a khou ita zwo lenga okay u tonga ri o postela something irani ndumele murahu ngeno ndi cheke otherwise na ndi ngo ri kani ri to vhuya ri to mu founela we founeliwa a to disa zwavhuḓi ra ifhindula a muyani rani ri murongo ralo ini farani nyana nthume ndi dzhenisa le treke afha noni na iṅwe treke ya no afha noni na nyapo tonga ri na mukala afha noni no pfi faranani so rani nthume rwa yone ini farani nyana ndi tevhela home so na ri pfuri ri khongo ri vhuso ri mini alright na khomzero umuyana naye fa zwino khomzero da yeah khoyo Acolly nango rimini Acolly ni right ni right jote mani japo lola ri thetshelese nga pfuri update dziko rimini dza rimini dzi tshi ya gai ya ndi zwavhuḓi nga maanḓa ndo pfa zwiṅwe zwa zwine ani khou amba ni khou ri producer dza dzi tshi pfha nga ri ṱhamusi dzone dzi ḓivhesa muzika so dzi nga si kone u hana ndakwamea ndapfuri nga si lilitshe ḽo ralo ḽo fungo ndi dzifhio dzedzo producer nayi ndi khombo no natecheresa ubva muthomoni ndi khou amba mara ndi nga si zwo ndi khou amba vhathu a thi khou ṱoḓa uta ndi khou zwi bvisela khagala ngori zwino zwi ḓo vha zwo no tou vha zwiṅwevho ndo thoma nayo nga namba ra dzi vhetshela ḽiṅwe ḓuvha kha mavheve Kezu Komzero ngori Acolly ri ḓovha naye nga ngi kha Venda Late Night Show
ngori ngangeni auna chipiri auna dzumba auna chipiri ngafo no riazvibvisa kagara ngangi okay auna tezi ngori ndandikotoda dwana kusori navo vadzivhidhiyo ndivapiyo ngori pangori na chimwe chendave ndaona production imwe busy naini mari ati show so naone ndandikotodanepa production production yenaivona noivona ibhizi namne mari anitupa chitu chobvawo ngayo namne achabura zvamuipiyo ndidoshakozvipa marai ndisiku ndiyazvimaari zvinechereka maveve okay nema mbuso dzanga dzopera rikombrera pfarero munoona kutadanyana dzikebhulwe dzinoni dziyanaka madzina dzochinyara ngango mudzoliwa ngambeva aunatedza natomuri munhu ari domahosta atoritaruchedza zvavudi ri woitiani zvavudi vudi ngaange une tombo alisiwi ntalimwe hainotasiwi nami ndiyabva ndiprepared okay aunatedzavangange inini vanonova bhanchi yamasvina ni vanowana fenenji asi masvina nitozvisedzanga ndiyavudi ni vanowana fenenji zori zvomburi ini yakunoimera chitori changu ngori nekuona zvori artist dzikuexploitiwa ngandira yavutungu so zvomburi nabharo imera chitori changu nezvomburi naini machero ari kutoitori nyinyi masfollow nganthani yorini week zvomburi aranakunomba madzina zvikomburi mini ni strong ini ningakunoimera kamzi arali zero achivoduri hai Acolly kubvisa album ngona mfesa so niyakona rino heno ni album uyangane person kufonga re sharp noni ndotoritora zero so fumulani ngona mfesa so important that is zvifara zvisamawa marai uyangane ndiona mari important so then wana ngange later mani ndise pando lafa so lavuswa na vele auno hana ngange okay nema zori orosio inorenga chimwe chigubu ikama gubu ningasimphedze we ndina mau majuzi manjisa angava chisvika sigisi zvino so ndisisafika kakulita komzoro towa okay sharp hai nozvipfa uri mbusa yako rimini Acolly nendikodivuwo rinodhana bvisira vatecheresi panda na vatu vakongodivo ri kutangana mini nga Acolly ndilirangatovhara ngalo before ndichinge chane chitowa panoni zvine ndanatovhara ngazoiwo ndimuraidza kavamwe vatu ndivamati excuse me nane ndiso ndonotangana nazvo ari icho ndiri sizodhiliwa ratendai asione mwaha uyu ritongotenda producer kana mutu mumwe namumwe unokushumana rine achiridhileya namaneja ndiri munyoro nendimusician ndiso munyoro wori ndiyagai unanne ende araenda kwandikosara murava mumwe mutu udoudhileya ngori hadivi uri nei zvindikosvausvika gai ngazviti zvine ndingahundenda kutodova ndione ngachimwe chipinga zvino ari kuchele uri rikudhilewa ngavatu ritakuchedze rine vanhu nezvozvo rinina maneja narelaxa ridoni hangwa rinange nokusavateka ridoni hangwa rimine savatecheresi yange nomba namusimitana maneja kapushe nyimbo dzawe aitenga ndira dzote uri vatu vadhive muzika wawe ndafa nono ndizvo zvimwe zvangatoita uri mutu adzore ageminye izvozvo nendikodiwa ngamanda Acolly ndikodiwa ngamanda uri hai novabvisira kagara tombozo ndangatori ndichitiwafo noni ndidorodialone nihelilo nopfi shambo langa rimo royadalaita majacha badio niwe na dhuva lavudi nitogomena nengeona musika dhuva ka lockdown ndikodiwa ngamanda hosiyo nda Yeah, still the Van Rap Radio. Nangadzina sizondamba zone kadiva ndiduka ndisohana ni mwana ndiwa mahungu nupfa ndipula khalangwavera ndiko vasiyanga tombo apo noni ndi Acolly ari shambo langa
basi hango subscribe aka YouTube chivenda music and entertainment basi hango futhi vari 10826937124 ndidza WhatsApp hedzo kana vari kwama vakushumisa email ndinemamedia@gmail.com basi hango futhi vari toda futhi vari search nepala vari Van Rap Late Night Show unoenda vari kwamba zvimwe na zvimwe ri kupakura mapungo rina ku zero so ne ndisa toendi kuvafareleza hapa none ndichiuya ndivavira na gomba komba ndi mukosi yep on the next stream ne amara here vasingwango download the music kwa mahala www.venrapradiostation.co.za vadova futhi vari www.renderfiles.co.za